Kidkot jang ka Seng Hito menta kasi ka arpun riu taring naitong arjar arpwe kilawani kendu ahkamat jang Senior Environmental Engineer ha upes jang uba deblo Kharkhana kebadan Meghalaya State Pollution Control Board. Halor ban Dawa ban Khang no yaki Kharkhana do yang ha East Jante Hills na markane ka kta ban penjat ya ka mariang. Ya ka ne ka Seng la elam du President uba Donbok Dakar ba General Secretary ba Wan Bun Dakar. Ek order kadai ka notice ka ba kren ba kimla ban operate claim de yo ya kataga CTO consent to operate te ngila aku blai ru ya ka Meghalaya State Pollution Control Board but ya ka Environment Committee jong ka assembly bakila simkha hadin mengila ujor kila her kindala her but hadin bang ekran padi ba Kharkhana mentan ila kran pe ko basai yang ba hadu menta badai ki kindai ki illegal pe kimdai ki legal kitu ki bayo ya CTO CTE kini kidai ba ki illegal kamut tangha ko thop kerteng ru jinjar ban wadi kini ki try ta kidang she penlang na ya kita ki kot kisla ki bayo naka elaka jong daloi te menta ki kini meneru kidang lech tai bat kidang lech check kidang survey bat ngila kelilu haju i kata ko por ki khatsan tali ki kok la da phimau hapo chalang ya kitu ki ba ki ayor dar ban shut down ban closure kila ada closure natif tak ban dismantle henry ka bas ngulung long hadu menta 4 dismantle hadu paka make MSPCB nak len jungi ke ai nak ka court case ke bangin ai ultimatum kumba sansingi la ka MSPCB kam sim any action any initiative ta henry ngin dal apoi pan ngin dal apa je kitiki court case la ki babiang bagi la pen ina kalian ko jongki te ya ka ultimatum ngin apswa hadin ka report nang ne kumba khat sansingi telada kam la liyai lada maki kim Khang ya kata ki illegal kok ngem ban singin wan Khang tala ya kan ka MSPCB ke bang ni sepak na person atau pratrik Julai hapo ke jingalam u doktor don didi lapang ku chief minister ila constitute ya komiti ke ba kata ke komiti ke single window agency ti hak tu ki por ke sarkar kasih tung chairman jong kata ke single window agency da chief secretary Andre ke bab ipla hakini ke sarkar ke babanta u chairman jong single window agency de chief minister hidalade ti nakling jungi ngi Dawa ko por sarkar ban scrap yo ni ke single window agency lani ban constitute no dagawe committee khnang ba ki bukan ki Kharkhana ki kinu ki project ki bawan ban invest ha jela jungi kinlong ki ba shai bat kinlong ki ba katum ga ain nomor ba ni ba dari pai gini cook factory spot East Giant Hills spot West Hills ngilap ba ki yo tangi kata ke single window clearance handai ki klem yo pat ki kot ki NOC na ki department of affairs na do district council na ki forest department handai ki shu ya ya ki bor kini department of affairs pada ban issue ya kini ki NOC ya ni clearance hagi jing de ki Kharkhana jongki jing bodin jongi halor ki Kharkhana san renga do yong city siapo East Giant Hills kamtam haka ki babun na kilong ki hab po alaka setengah bat kiwe jaka do ka thain East Giant Hills te hadin bangila ajing thaw sa sarkar jala bat kajing bodin jongi te mensiam tiyo kala mi ko order na audisi jong East Giant Hills notice ban anom ai lat chu yakini ki Kharkhana Beain bikin yai peteng jing terikam joki te hadin nang ta mata kasngi wan ai sendan deka ultimatum ya kani ka State Pollution Control Board ban lek buat halo kani ai por sansingi ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ban Khang no ya kini ki cook factory Beain kibala supen jat ya kamariang om gi supen jat kamariang hanre ha cukup poru ki ya ilaj ya ki bor jong ain nadu ka Meghalaya Pollution Control Board nadu ka district council ki forest department kumta terter te hadin bangila wat ki bat benya halor ke jingwan kini ki cook factory sini spok ke jela jongi ngisem ngilap ngisem ba kidai kini ki jo ki cook factory ki bala syabe napo Changlang district jong ke Arunachal Pradesh kidai ki jo ki briu ki try hadin bakila syabe syak dismantle napo Changlang district jong ke Arunachal Pradesh ki wan ban set up ki wan ban penbej ya ki briu jongi da ke ba suai kita ke bai benemi supun syak kerteng de ki try jela jongi ki ban penjot ya kamariang ti ngimban se
haba namar ngis ngoto syai ba try muluk kinyo tangi takibai commission andai utrai hibo penyaji kini baro kini ko filtri dai kibar kibru banabar jadi halor kini kenomrem ni yeng bat nyai bodin bat lada Meghalaya State Pollution Control Board kamla ban khang no yikini gi cook factory ngiman se ban yai da koi pat lenti hadu banda poi ban hadu ban ngi la ban khang krep sesendan yikini gi Kharkhana Beain poga jelas ni